Dobré ráno Slovensko, dobré ráno Michalovce. Znova vám predstavím denné menu z reštaurácie Pestuči. Dnes v ponuke klasička Gordon Bleu, mastené zemiačky, mladá cibuľka, k tomu je samozrejme šalátik. Na denné menu máme zeleninu polievku každý pondelok s nejakými obmenami. Pozrite sa na ten skvelý burger. Taký burger moja je veľká pecka, obrovská pecka. Vypražaný syr so šunkou, takisto bez šunky. Panenka, omáčka z pečenej papriky, dusená ryža, šalátik s kuracími prsiami, na týždenné menu, celý týždeň, opekaná kari ryža, krevety. Takéto lievance s mascarpone a čučorietkami, karamelizované orechy, kokosové lupienky. Penne carbonara, guanciale a pecorino romano. A od zajtra vás skvelý sendvič čaká s ľuzovkou majonézou, roast beef je tam, rukolka, parmigiano reggiano. Ten vám prezentujeme zajtra. Pekný deň vám prajem.